Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei po e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Mai le official kabineta le vai aso nei le o whai ngā whono I nai. Le tō fialo I o le fionga iapo uli Dr. Kennedy Faulalo maulua I office sili fau o pūlenga whaatau inga o loa a Samoa le Samoa Export Authority. Sa o ina o ior kolisi o Samoa le afiwa se lau walusfulu whaawa kolisi mawalunga New Plymouth Boys I New Zealand. Ma whaawa wai le University o Canterbury, ma whaawa wai I ona whaailonga tawalo le Bachelor of Science, ma le Masters of Science with Honours. O se alo e whaasino I le ainga sa matiu iutuali I. Wa loa no tomai, ma nga waa whaapito ai mata uputa wati na e whaavao malo ai maiso le tau lai. O le vai I mata uputa wati na e whaawau mo tunu tuwati ya el Pasifika malalangi atoa. O stamali isa veam konsale I Samoa nei, ma tunu e mamao whaapea ai manisi o whaalapuptonga whaalvao malo lalangi. E matua lava le leilo na sila fia I tuta wati na e whaawau mpolo keti whaatino, mo whaatuanga whai ngā whaiva la fumanu matau mafa. O le whaatu ina I o le pūlenga fōu, o le vai mamao le ale malo ina ia matua una ia le lava, o awa noa whaavao malo mo whaatau inga wa tātou o loa ma awinatu I Samoa nei, mo isi atunu o le lalangi. O pouli o le luai ofisiri o pūlenga lea, ua mua tofia ina ua whaatu a whaavae le nei pūlenga fōu mo whaatau inga o loa a Samoa le Samoa Export Authority. Inisi o tala mai la vai whaai unga al kapeneta le o tofia I nei le sunga tavui Michael Emisio. I le tauwhinga officer sili po le CEO Chief Executive Officer o le Samoa Post Limited mo le isi tolu tau sanga. O tavu I le isi o le tolu lena tau sanga mo le tauwhinga officer sili lea. Sa onga o ia le University wa Samoa ma whaau umai ma lona whailonga le Bachelor of Business major I le tausitusi po le Accounting ma le Management. Ai o lo so e atili mo lona Masters of Business Administration e USB ala fua campus. O ia te ia to mai pūlenga whaapisnisi tū ma oti, o se Corporate Manager Accountant e pe ona sanga luel office o le Samoa Rugby Union, ma le Pacific Forum Line. O whaase e tuai nei, ila to whinga sa umia mai e le sunga tupai tupe walolo. Ina ua le to e tāl sanga lea tamali ili no foa, ai was fulwono tau sanga so soo, o ia umia le CEO tal mai le lua whemale valu. O le talato e tuli loma le ofisa o leo leo, wa savali ai nei ile 5 masina talu mai anuali o le laso lua fitulu o lua wha. O lo mua mai lava le tu lawa le mtanga alwenga o leo leo le whaasala launga le tene titi tau sa ilia. E masane lava ato e maua se tamai titi sa ilia leo leo e whaao o la ne lava le whaafitai le mtanga alwenga peitai. Lea walata le afa tau sanga talon tau sa ilia pea le teine lea e leo leo I lungo la naitu lawa fsota inga tele vave po le Facebook. Matal sanga ina ile mtanga renga o leo fale pui ma leo la toe fuata ina le fso soania le tanu ile sa ilia o le teine e ngoa ya vai mana ia malu se fulu tolu tau sanga o leo moenga tuai o le taimi mulmuli na vai ai nei teine e lona ainga o le sto na ilu sulfito ya anwali lu o lu file i vali tai au o lo ia la e se miti afulan moana ma se ofu vai pu ulan uliuli ma le ia la nupiniki o lo fusi lona sulunga titi. O lo whaamol mole tuai stasi na tsil fiel no whanga po whaamtalanga winga le teine lea. Ina i so taiva meana se ofisa o leo o lata latane po le vala awane fo il numero le telefoni lua. O le ngā lulu e whaatasi lapa mo se Samoa saonga le mua pe on whaalahawi loa mai leo. Talato e tuli loa e pe ono tato ulua I whaailoa atu le asona nafi. Le tōwhinga aki e piko po le fionga ya Father Mosese Vitoria tui mo Samoa. Ina ua whaalawi loa whaalawa I tele mai lungo le tulau so ta inga le kalesia I Roma. Peita I Samoa nei nā loa I aile fonga ina o le loa o le tantununga katoliko Roma ai o le tunu e ona tai. Ma wala au li aile wasenga o le autostala ma whaasala lawa Samoa le moto le kalesia I pia. E taunu umai le tala fia le pulenga le kalesia I Samoa le ua whaalawi loa mai ai o le aso luas fultasi o le masina fowa Iulai. E taunu umai ia pia le fionga ia Father Mosese. Mai ua fofua ina e whaiolo na whaau unga I anga I whanua masani ai le kalesia le aso luas fulua o au kuso. E peo na whaailoa le pulenga I tustala o anga masani lava e tolu masina le umi au mai ai se tōwhinga whaapea o na whaatoa whaataunu ulo leo le whaau unga. O le tōwhinga o se la asanga lilo e le aise isi nai loa sa uno ai ta ele kalesia
masalo na whaate ia pātele e leisa isi nei loa, e tele isi sa mawhau iai, ai le mautinoa sa whaatali lava po o ai o le a filifilia pe on saunoa Father Spa Silva. O le filifilinga fo ia iai le tusi, e ave ia i la tau e filifilia ai maise i la tau o le filifilinga e fōlinga mai na ave le whaamua i whaifi au Samoa o lo o ngā lulua i Samoa. E fōlinga mai wa ave le whaamua i tāma whanau wa Samoa e le o se pālangi wa maua a fōi le whaatuatua i Samoa o tele Samoa wa tula i mai tō whinga ese le ka le sia. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's peace sign o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.